weekend, let's have fun together. Good people Sira, Hanessa Itoto Atene, fatem área branca, sai fatem destino turístico, nebe famoso Tebes e Cristo Rei, nebe retam visita barak, husi itania maluk turística local, no internacional. Ya, panelita macam weekend. Weekend dari tidak Cristo Rei. Kalo tuh, Ya. yang kita teman bulu kita. Happy weekend, let's have fun together. Okay, good people, lorong dia good people sira hotu, hasar malu kali how tisha rora, mahane belo. Metri Martins. So ini sawungin lorong, how metri se pasa bruni weekend, iya area branca, los kalamen. Los. No, good people sira iha tirare rua na veke ami se halau iha área branca ne maka primeiro ami se transporte TV, haleu iha rehenek muting iha área branca ora sete ne pesagem furak. E no segundo maka ami se usa transporte banana boat atu bela haleu pesagem e Cristo Rei. Los. So interessante los kalay good people sira, tamane na fato yung kupanyami. Follow guys. Lumayan. Prema começa a sair. Ay, los. Balbalo mas Gregorian na era los ganay. Yung Latino citrus. Pedro sa mama pa latin Gregorio mo sa mo to. Kita kan magpili tas larang nih. Terus dia kalau sini itu udah banyak pelampu ya. Ya. Happy weekend, let's have fun together. Okay, good people. Ante samrometri saya banana boat ho ATV. Di my house tidak ada lia ho 9 ba banana boat ho ATV. So, follow guys. Halo pai, boa tarde. Boa tarde. Iya kalay. Dia Iya kak. Pai, bela introduz pai-nya. Pai nenarang kompleto, pai si grupo nebe. obrigado. Hari narang Marcos Pascoal, ami grupo WL Group. WL ni narang badak mengambil WL ya. WL ni ami poti usi lepuang. Nawatinya dia Wailoi B Fresco. B Fresco. Jadi grupo ni mas ke lingkungan sini masih mai usi distrito alin sini serviço mutuk ni barak. Palu mai usi Mariana. Pada mau isi bikeke balu parak nih, kami ya inisiatif atau divertimento tas ini ane minimal itu mai tas ini ya ini tek buat rumah. Pois excepto ini ane amos gosta ini buat tidak aktivitas siransa ane, itu ke itu buka hal divertimento seluk dia kita criamos divertimento ini ane sambil buka osa. Então, pai, bele explica itu inisiativa cria water sport di area branca. Primeiro início, durante kami hamusu inisiatif ini tambah durante ya parte turismo yang itu mai tasi ini hatena itu mai da rumah mayoritas tour. Depois sempre tuan merah tuan alum balo kararis aris, ane sendiri itu fila. Depois tarefa vale ia pas parte ide ma barang mus dalam precisa buat tebe único, buat tebe terlalu atrai sira lah ya. Tebe amenuin, pois anu sai telah beleha, itu pel cria tok modelo divertimento ida tasi, tebe liusi siran sana. Para estamos bela ganhamos atrai interesse turista sira, turista doméstico, turista internacional. Tebe tem fokus unsa para koko perparaan tidak nih. So yung pai kuliah the water se banana boat ho ATV ni, so ita ema idida ho idade hira mo bele usar te butur. Se banana boat ho idade mínimo 5 anos
to idade memang ya 50, 60 bele. Tambah itu mayo sasanser memang itu kuliah yang bele safety. Bisa life jacket atau buat memang bele segura yang mesti atau utiliza sasanser ne. Nebe durante ne ya mayoria balu saya usi idade tinan tolo, tinan hat, tinan lima iya. Pois mos bar kemas idade bot sira. Ya, tanto feto, tanto mane nessa. Untuk pai aso ini pai speaker, untuk usaha itu bela segura, wangira itu usa equipamento seri. Itu ya tasi larang itu usa. Sim. Oke, bangira aktivitasnya kami halau, kami hanu intikar usa para segura buat ne bela seguro baema ya. Kalau buat tidak usa para criamos emane utilize nessa same be seguro. Itu kuliah yang safety first. É verdade, a gente tem que preparar antes halau buatnya, por exemplo. Agora dá unha se sai, né? Tem que checar o lain condições sancer né dia, kalau lá utiliza bele lá. Depois quando pronto ona udah foi mais musik bela local. Untuk pai bele speaker itu water sport nih banana boat ho atividade dia gas ia selutang. Ide ne ba amne inicios negócio ne mas bem se hanoin kita se amenda tan o facilidade seluptan ya itanoin se donut nian pois jet ski o bot selutan ya flying fish flying boy aí be buat itu filava namanya negócio itu filava mercado demandanya to ene kalau dia atinge to ene itu bela provide deve buat itu agora koko condições balon mesmo bele facilita itenia maluk sira bele sindia oke bele facilita sira contente ami obrigado. Pai obrigado bara. Obrigado bara betul. Oke guys, afirmai ami selesai banana boat. No, ini koyor tebas nabe antes ne ita tem que ser confirma tele ho mau sira hono ne pasti bela full instrução. Atu ne ita ni viagem mela dia que não é seguro. Oke mau ba dahulu atu saya banana boat ni instrução mas saída kali mau bela explicar lima how no mos ba ita ni good people sira. Ok, obrigado. Primeiro está tem que preparar com life jacket buat sesanser kalau itu seguro banheiro utiliza banana boat ya. Tapi life jacketnya harus buat pneu dia memang tahu itu ya harus berparu ya. Iya iya. Adanya kaman. Dia pun sama nih bayar kon itu monetasi ini itu level mau. Itu bocor lagi tahu kono tahu dia mau kamu monetasi okos kah? Lagi tahu kamu udah buat ini bela seguro itu. Mau follow ba kolega Tisha? Oke. Prosesornya harus sakar kamu ya tahu jaketnya depois ya depois ini nanti ini ya tali sini nih kita tinggi hari di dia keparnya beda ya berjam oke ini habis tuh Tisha halo tirmang kita kini habis sana ya kalau saya lihat tebel halo longar ya. Oke, nih. Tisha, kalau kas tanam banana buat mesti kalma Tisha. Oke, hari termau. Kali dia okos nih tinggal habis mainnya. Udah nih. Habis nih. Sing. Bele hata musik itu nih ain let atau sorry mus ya importante mak meeting ya parla bel kita. Oke, kita mau foto ke jempa pen kolega bela alati. Leher tali. Tanya kanya. So good people, gente tonta lai. Kanya ida fali kari ko. Oh ya, nama tu komplit. Oke.
Oke, in Italia ini itu bela fina ya, quando valo in Simbotto anche nato. Tinggal aperta, Aperta. pois, né? Tisha arete rin halate. Good people, ini kalau may saya banana boat, instruction payment meeting sir. Né? Are tomatis tango di dia close kala mau. Bela também. Né? Sim. Naman sini. Sorry. Ya rua. Oke. Naman tayo datang. Datang, Ini, datang. nih. Ya. Oke. Okay, Tisha. Tisha ini yang lolos na. Ah, tali rua ini importante mus tambah. Dalam rumah itu mau tas ini buat nih balik itu saya lah. Oh, okay. Kalau itu lau dalam bel saya itu ini ulung saya itu lebih ini bertahan. Ya kan? Lebih importante kalau bayar saya itu pastikan buat sini tinggal meetingnya sini. Ya. Mau kari kami sarana buat dia buat regas tapi kami lah Persija Halo kok. Jadi kami Persija Halo masih ada kari. Kalau banana boat kan ini ya sebuah bulau nih, buat kulit ya. Iya, iya. Lebih ini regrasnya la aceita yang melori buat sebele ropanemos la vele ide kasar demais. Pois buat Kroasia ya bolsa la vele usa diman. Ya, pois oclusnya dah itu la Oh, vele usa. Tisha. Ya. Kita harus nol ke saya. Oclus sai depois karek brincos pruma Kroatia bela sai ya. Pois nih te que usa roupa hena pasinha. Ya, ne para la vele evita banana boat dalam vele ya kuaka oh saida. Pois bela buat nere itu kan dalam mono ya. Los. Pois ya banana boat nih ya kami aplika ya tipu rua, tipu bal nih balo persis al mono. Oke. Ah, nih depende sir nih mak saya, sir akar al mono oke tal mono. Mas balo nih man ya am lakko al mono ya, udah italai los it. Oh. Nih deh. Tisha gosta ekstrim kala. Oke, good. Abi mana kalau buat tidak mono nih paling dia klip kare emang. Perspiration. Ah, Oke. itu. Saya halai los balosmu dalam situ larung gosta ya. Mau sekarang kasa balu asa panik ke rumah nih, asa mau sering ya. Primeiro a me explicar, a maioria quando sai ona la lica pânico também tem a sessão segura aí tá. Depois quando a tu muno asa muno rumah usi sai usi banana boat la lica tak também tem a colega serne standby ela para dia ajudar. Neve la lica tak. Neve maioria serviço nih sira bisa atendem nami buat itu kita condições kita prepara o sernia preparação skill balu dalam bisa ajudar ema pois cara tu hi tema karek mos cuidado la vele cara runguranga ya kita kater biasanya sana dalam rumah quando itu manusia banana boat biasa maioria kami sugere sirne tem cara meni car life jacket ma dada ema ya la vele kita car fale meni fuka emeni isi seluka usahakan usar dada usi life jacket. Depois me ajuda. Então, mungkin karya answer nega, né? Tem cuidado, assegura buat lebih mak. Dalam rumah ya boleh langsung dia ya. Emang ini evita. Oke, obrigada Barak by informação. Tisha pronto atau saya berada but? Pronto mano? Oke. Oke, good people, acompanha a minha atividade ia banana boat. Go guys. Go guys.
good people. How metri senti contenti tebes. Tamba the first time try the banana boat, iare branca senti exciting tebes. Tamba banana boat, karo banana, hanesan tipu robo rasha ida, ne bela iha motor, ne forma hanesan ai banana, no usa ba iha aktividade tasilarannya. Okay, good people, hari semua email siapa nak kata estudantes sernek sila koko ulo kona banana boot no tirme hau karak husus sila komentar unsa sila sentimento depois de sai banana boot tapi antesnya hau karak sila terus sila naralai. Okay, beda terus sila naralai. Ali sila husi nabe? Externato São José. Bela makasih tu? Externato São José. Okay, good people, sila hau hatian na. Tirme hau karak ida bela ko komentar me hau representa colega sila outro sentimento contente galera depois de sai banana boot. Sim, eu me contente e primeiro a minha fora foi em primeira vez na Miami, não é? Me contente teve em ir a me sai banana boot. So good people, la vera ba se quando me senti baru que uma cara que mais ia área branca hori vela senti banana boot também dene
halo ita sinti contente lo. Atur me hao cara que sira bele descreve le me hao li fan tolo konaba sira depois sira sai na sente na experiência Bahia Banana Boat-nya. Oke. Ida, Rua tolo, oke. Excited, extreme, enjoy. Oke, fun Tebes. Happy weekend. Let's have fun together. Good people sira, senti enjoy Tebes, wanhira koko ATV ia rehenek muti, tamba bele halakong ita nyekoleng, no problema sira, nebe mak kada lorong ita hasoro. Happy weekend! Let's have fun together! Oke, Tisha sinti enjoy kalai. Ai, enjoy permate. Eu ia ser contente, bakilito sila. Mesmo contente que Ativitas How gosto tu banana boat ATV ini mas how gosto tu kira. Tambah itu enjoy demais. Laos pam permate. Ini transa. Hanya sama tu Tisha. Ano yan? Mas sinti pura Clio, sequari kita nya good tipo sira bela mai no senterasi enjoy ia área branca hori bele Senti equipamentos banana boat nya boat ATV. mas ATV transporte ne challenging mas extreme tebes los kalai. Laos. Ida neva cristal lorong niang ada viagem em área branca nós espera kata bela motiva bahia good tipo people sira atu mai saya nessa lista weekend hori mai passa férias ia área branca na muito com família colega No, emang benta hado. Laos. Topa nere ba edição in loro. Cleo how Metri Martins estamos How ti Aurora? até ia Episode Episode firmai. firmai. Adeus. So guys, hakarak may pasa imni weekend ia area branca, Haumetri recomenda ba good people sira, ketaluhan kokomos banana boat no ATV ia area branca, nebe organiza husi itanya malu kue al group.